lalela-ke uyabona loya muntu wakini loya ohleze ezihlalele yedwa enithi uneconsi onokuzihlalela nje endlini azithulele uyayazi into ayenzayo loya muntu myekeni uyayazi yabona nje behleli lapha endlini ezihlalele yedwa uyayazi into ayenzayo awuphuma uzohlala nabantu edining room ukugcwele edining room uzohlala ngale endlini enkulu ubabonile labantu abasendlini enkulu uaware ukuthi bakhona balapha njengoba lapha nje akadingi nini ukuthi niyomrescueisha ukuthi niyomfixa ukuthi niloko nizama ukumgubhulula uyayazi into ayenzayo ake sikiyeke nje kunormal wafethu laba abantu banormal abanalo iconsi lento ukuthi siloko njalo siba chastise siloko sibagcokoca kuloko ufuna iconsi awuphakeme muyeke bayekeni laba bantu mina ngizolwela laba bantu bayekeni laba bantu bafowethu kukhona izinto nje abafuna ukunitshela zona kodwa abanitsheli le ukuthi niloko nibabelesele nithi abeze bazospend isikhathi nani beloko bezohlala nani yenza kube nzima even more ukuthi beze bazohlala nani uDecember maholiday ningawenza abe miserable for laba bantu labaya ba operate ngenye indlela ehlukile ningayi understand nina yabona nje mawumbone ezihlalele lapha muyeke ungaloko umgcokoca uthi awuzi mfethu awuzi mfethu nabo sibanibani ngalendlini ubabonile uaware uyayazi into ayenzayo lo muntu bayekeni laba bantu bafethu bayekeni laba bantu ngibathandani omahlala yedwa andiyazi ukuthi enye into engifuna ukubreaka ngayo bangikhonzile ke mina laba bantu imvamisa yabo mina bangikhonzile mina ngivamile ukukhonzwa yilaba bantu mina kuthi awusibanibani asimazi awubani meke kwafika mina abonakala sethi thushu abonakala sethi thushu esezongijabulela esezongihlekisa kuxoxo kube mnandi kube nje yini because bayathanda bayakuvela iwish ukufila seen ukufila understood ukufila heard laba bantu labaya nina niloko nibagcokoca niloko nithi hawu ngeke babe comfortable eduze kwenu nina kahle nje nina niyisicefe kubona nina laba bantu